tako ukusni i ogromni Skittlesi. Ljudi, probajte ih uskoro. Što? Čekaj, nešto nije u redu. Jao, vi ste se uključili u izazov s hranom iste boje. Idemo pogledati novi video. Ajde, prijatelj. Bit će nerealno zabavno. Možete jesti samo hranu te boje. Evo vaših poslastica. Pokušajmo to uskoro. Ema ima ružičastu buba žvakaću. Marije ima smrdljivi sir. To je odvratno. Ali moj ima Oreo sladoled. Cool. Wow. Unutra su i Oreo keksi. Sjajno. Okus je nevjerojatno ukusan. Sjajno. Ne mogu stati. Već sam pojeo cijelu kantu. Hladno je. I meni je nekako hladno. Ups. O ne, Mike je pojeo previše hladnog sladoleda i smrznuo se. Trebao bi se uskoro ugrijati. Djevojke, što ćete učiniti? Sušila za kosu. Da, ovo je savršena ideja. U redu, Marije. Sada je tvoj red. Jesam li stvarno ovdje sada? Noćna mora. Imam komad užasno smrdljivog sira. Ne. Kakav odvratan okus. Ne sviđa mi se. Ma dajte, ljudi. To je izazov. Nemoj me tjerat da to pojedem. Ne, nema okus. Samo je pogledaj. On jede tako dugo. Gledaj, jedem, ali ima toga puno. Konačno su zaspali. Dođi ovamo, moj mali Miki. Voliš li sir? U redu, počasti se. Siguran sam da bi ti se svidio puno više nego meni. Dobar tek. Sjajan dečko, hvala ti puno. Ti si tako sladak. Sjajno. Zaista, hura! Napokon mogu pojesti svoju žvakaću gumu. Imam tako ukusnu. Radije bih je isprobao. Sjajno. Tako dobro. Sada ću napuhati ogromni balon koji će vas sve šokirati. Ema, već smo šokirani. Možda više nije potrebno. Ne. Sve je sad u gumi. Kako odvratno. Ema, jesi li pojela svu gumu? U redu, nemoj više puhati tako ogromne balone. To je strašno. Oprosti, nisam to mislila. Ljudi, što nije u redu s vašim ušima? Wow, postale su šarene. Moj Bože, ne mogu vjerovat ovom. Pa čak i Mickey Mouse. Novo kolo. Što Marije ima ovaj put? Wow, to su banane, ali Ema ima ružičastu picu, a Mike ima plave rezance. Mike, pazi jer će rezanci biti vrlo ljuti. Da, ja počinjem prvi. Dobro, samo budi brži. Jednostavno obožavam banane, tako su ukusne. Rješavam se kore. Oprosti, nisam gledao kad sam bacao kore. Pogledaj se. Kajde, Ema. Tvoj red. U redu. S užitkom imam ružičastu picu. Trebala bi biti vrlo ukusna jer nije jednostavna, nego slatka. Baš je super. Želim sve pojest. Ajde, molim te. Što? Trebam li podijeliti picu s tobom? U redu, nije mi teško. Ti, sline ti cure. Ma daj. Onda ću je pojesti cijelu sam. Posljednji komad je ostao. Divno. Mike, sada je tvoj red. Već sam pripremio štapiće i spreman sam jesti. Rezanci su vrlo ukusni. Hej. Eno spajka. Lako također. Želim pojesti sve. Sviđa. Rezanci odjednom. Wow. Slastice. To je previše? Kakva noćna mora. Hej, cure! Ne biste li mi htjela Naravno, pomoći? Mike, sad ćemo proliti vodu po tebi. Wow, to je puno bolje. Hvala vam puno, djevojke. U redu sam bez vašeg zagrljaja. Mike, tvoje usne su postale plave. Moj Bože, i djevojke. To ne može biti. Svi imate obojene usne i čak vam pristaje. Idemo dalje. Sljedeći izazov. Vrijeme je za nove poslastice. Evo ih. Ema je odabrala... Mike ima plavu sodu. Trebala bi biti ukusna. Super, jest, ali Marije ima zdjelu žutih Skittlesa. Svi vaši slatkiši su nevjerojatno ukusni. Počnimo s Marije. Pa, da vidimo. Ružičasti čips. Bože.
tako su ukusni. Pogledaj to. Ja sam mali pas Ja i sada sam sam Riz. poslastica. To je tako. Tako ukusno. O, ostao je još samo jedan čips na dnu. Uzeti ću taj. Ne radi. Moja ruka je... O, ne, zapelo je u staklenci. Ne mogu izvući ruku. izvući svoju. Pomozi Mike, mi. Oh. Pomozi mi. Uspjelo je. Hvala ti. Mike, Hajde, dođi hajde. ovamo jer je Imam sada tvoj osjećaj red. da je ovo... Poljubac. O, da. U pravu si, Marije. Definitivno trebam nešto za piti. O, tako je kiselo, ali sviđa mi se. Popit ću svaku kap. Da. Spremna? Marije, sada ti. Hura, imam cijelu kuglu Skittlesa također žutih. Ovo je moj san. Volim žuto i Skittles. Vrlo ukusno. Ali jest ću ovo zauvijek. Imam ideju. Imam cijevčicu i mogu ovo brže jesti s njom. Spremna sam. Završila sam. Moj vrat je postao žut, a tvoj isto, plav i roza. Novi krug. Što te čeka ovaj put? Wow, ovo je Emin rozi lizalica. Super. Mike ima plavi tik-tak. Cool. Ali Marije ima žutu fantu. To bi trebalo biti vrlo ukusno. Počnimo s Mariji. Hej, zašto ne izlazi? To nije gazirani sok, to je žele. Tako cool. Hajde ljudi, ovo je divno. Radije bih sve stavio u usta. Mljac. Da. Ovo mi je sada jedan od favorita. Gotov sam. Ko želi biti sljedeći? Ema, hajde. Hura, imam tako slatku lizalicu u obliku... Izabir srca. Definitivno će biti... Mislim da će biti zauvijek. Samo želim produžiti svoj užitak. U redu, Al. Želim isprobati svoj TikTok. Wow, hladno je. Kao da je zima počela. Imam ideju. Jest ću više i zamrznuti Emu. Što? Jezik mi je zapeo na lizalici. Što sam učinio? Nisam to očekivao. Dečki. Dopusti ne, da ti moj pas. pomognem. Jadni jeziku. Tako boli. Sve je to zbog tebe, Mike. Što se dogodilo s mojim slatkim lizalicom? Više je neću jesti. Odvratno je. Ema, koža ti je postala roza. O moj Bože, i onaj momak je postao šaren. Sad si nevjerojatno smiješan. Probajmo još šarenijih slatkiša. Što smo vam ovaj put pripremili? Wow, Ema ima ružičaste poki štapiće. Nevjerojatno su ukusni. A Mike ima ogromnog medvjedića od marmelade. To je jako cool. A što s Marije? O, limun, kakva noćna mora. Krenimo prvo s Emom. Biću samo sretan. Radije bih cijenio okus. Ovo je Ružičasti dobro. poki štapići su nevjerojatno ukusni. Dečki, kako vam se sviđaju moji očnjaci? Haha, smiješno, zar ne? Tako su dobri. O da, oduševljen sam. Gotovi su. Mike ili možda Marije. Mislim da ću morati. Ne želim to učiniti. To je užasna kisela limuna. Hvala ti, Mike, što si me podržao. Kako je kiselo. U redu, više ne mogu. Što? Moraš. Dobro, u redu. U redu, ljudi. Sada ću ga pojesti. Grozno je. Cijelo mi je lice ispunjeno kiselinom. Ma daj. Bilo je ovdje. Možete provjeriti. Sve sam pojeo. Wow, zaista si to učinio. Sjajno, bravo. I imam ovdje velikog medvjedića od marmelade. Hajdemo ga probati. Wow, ukusno je. Želim ga pojesti cijelog. Možda... Ne. Nemoj me čak ni gledat. Sam ću sve pojest. Hej, čuješ li me? Hej. Zarobljen u Ne, ovome. oni su poput Boli. zombija. Haha, kužiš. Zvao si policiju. Pa, sve sam sama pojela i to je bilo super. Wow, pogledaj moju ruku. I one su obojene. Je li zauvijek? O ne! Sada mi se ova boja uopće ne sviđa. Ne brinite, ljudi.
Vratit ćete se u stvarni život. Izazov je gotov. Hoćete li sada jesti slatkiše bez pitanja? Ne, zar ne? To je sjajno.